E tautoko ana te toihau o mua o te ropu Torangapū Māori a Pem Bird i te rautaki a whakaata Māori kia reo Māori ana kaimahi katoa. Ko ia tana urupare ki te hunga e whakahea ana i te whakakorenga o te mahi o ngā kiri paepae e rua o whakaata Māori, he kore hoki no rāua e mōhio ki te kōrero Māori. E te ti, e te tā, e te tini, e te wano. Te reo irirangi o tā whiu au, he reo irirangi reo Māori anake, aonoa, pōnoa. Hukina, te tatau o te ngākau, te whachi manawa. Rāua nei te hao te reo Māori, ke Māori tarero. Ko e hoki tā Pem Bird perehitini o mua o te pāti Māori mō whakaata Māori. Ka tika hoki rā, e rungi te kaupapa, e heri ana, e kaue ana i kōkirisi ana, me Māori te reo. He whakahau i toko ake ai whai muri i tā whakaata Māori whakarere i ngā kaimahi e rua o te pae o mua o te whare, he kore no rāua i kōrero Māori me te tautoko hoki a Bird. Kai muri rawa te reo ake, take ake o te whenua, e ngoki haere ana. Nā reira, tika tonu rā, me ope taua tātou a tūnei mo te reo Māori, ki roto i a tātou huihuinga katoa. E kaha a te hia na te whakatau e te tini, ko Pita Praone te māngai take Māori o Aotearoa tuatahi e meana, he takahi i te tiriti o Waitangi, hei tā Bird me whai ngā rōpū Māori katoa i te tauira a whakaata Māori. Te kaunihera Māori o Aotearoa, wāhine Māori toka i te ora, ngā rūnanga a iwi, Iwi Leaders Forum, a waiake, me Māori, ngā whakahaere o tātou hui. Ka mutu he whakahau anō tā Bird i taunaki i te rewanga o ngā kura kaupapa Māori o te motu ki te iwi. Akona te reo. Me ruku hohonu ki roto i te mauri ake o te reo. Ki rongo i tōna reka. E tatari ane mo te aha. Ke uri pātia te reo. E no hongutu kuku ana Paora Maxwell te tumu o whakaata Māori i tēnei wā, kia oti rā noa i ngā take tūranga mahi, e panoni hia ana i tēnei wā. Kere am I right? Te karere.